Proleće u Srbiji biće u znaku porodičnih šetnji, čiji je cilj promocija borbe protiv bele kuge i očuvanje porodice, koja mora biti stub svakog društva, poruka je pokreta Dveri Srbije, koji su iz Niša i zvanično otpočeli svoju političku kampanju. Srbija i ne samo Niš pred sobom imaju jedan izbor da definitivno kažu ne i jednima i drugima i da srcem se opredele ovoga puta, ne zato što je naš niški slogan Srcem za Niš, nego zato što to u politici mora jednom da bude i primarno. Dveri podržavaju brojni intelektualci, sportisti i književnici, ali to ne znači da će oni biti na izbornoj listi, već je to bezuslovna podrška bazirana strogo na uverenjima u program ovog pokreta. Ovo je posredi jedna nova generacija koja otvara novu nadu. I što je najvažnije, niko iz te generacije nije kompromitovan. Niti lažnim uvećanjima da će biti otvoreno 200.000 radnih mesta ili da će svaki građanin dobiti 1.000 evra, niti se ti ljudi kolebaju oko teritorijalnog integriteta naše zemlje. Na predstojeće izbore oni će izaći kao grupa građana sa nezavisnom izbornom listom, a kampanju će voditi kreativni mladi ljudi koji imaju viziju porodičnog modela društva i svesni su situacije u kojoj se zemlja nalazi, poručuju iz Dveri.